Voin hi January ni thum sang ni somni pakhat pathian ni ania mizo official channel thir tu tele ngai thatu zong ta chi bai kan bu ka cheu tun tum chu US president in than chung changa thu thar Dr.PC Biaksiama hne atanga kan don hi kan on share chuak don ani January ni ruksang ni somni pakhata USA a fiana ni ro pui Vice President Pence-an apu Donald Trump-a a phatsan in tielo thuma tunchuma US President in thanna November ni thum sang ni somnia thil fello zet chuan khovel huapin ngonga nei thui viau don ngai mai sang ni somni kumbula tangin China hripuin khovel pum minan tring mit thup mai phota kum topa America in thanna pui bera diabola win na men lovin manon lak puina wangin in than to zonga in bum na turu ber vo teaching pen na saber in man chuana rura berle kota in beina na sat ber trum ni in anin than nu thani na po chak jok ni in chu na thu boi chu alakal vung don chok ni na langa party lian panhi Democrats le Republican te khu anin ter tok thial mai sia andang lam ne ro chu Republican lam Grand All Party GOP anti te khu Christian lam ania Democrats lam khu Christian na du tolo khovel taka engkim thazal huo liberal anti leftist anti bok te khu communism le globalism zonga kal kan bible ina soilo khun top dona sakolal ram lo indin na tur zonga mala tu party an ni thunga khu politics in dona khun ram tin hong vek dona wangle khovel hun hunga ni to bok sia wangin keini ram kil khor berami te poina puya pang atara zurin kan ngai ven lo theilawa khodang hoi theilek lovin khulam khu kan thir thup mai ni hi fiana ni ro pui January ni ruka ka le ni lai ni mai khian America ro rel khol lian Congress ho tulok mi zaruk somthum pariat rual chuan fiana voi thumna nikum November ni thum le December ni som palia an chin fel thailo chin fel tumin an thukhom le ta rup mai dona thilakal sual palang ti hlo om hle he parliament joint session kai hrui tu tur Vice President Pence apo abuana ma khertiang main anoi ngal nak mai engmo chen phei chu hoi tur lampo soi mai har sa khopin aom ni turania athopui ta thla muang lo tlat maya tu nai Republican Party chunga in phatsan run pui thleng sia ring tu te na ta na kan lo trong trai sakna te hi engti zong nge akal don tin ngai tu na po cha vai man hialani ama party mi le sa Republican te chuan dan pu in thu nei na pe gangin Biden a hnola Trump a chu president na puang turin athopui senator Lord Goma tale senator dangten ko thu nei na nena thuam chakna vitamin pe kan tumla chu ko tinan lo hnol mai ba ka ama point man ngai ti lo nge ni le lam mit mai ven wang ni jok alo nar ve bok sia chu wangin he January ni ruk fian ani hi khovel mitam berin kanlal pa isu lo kal le turai kan thlir thup mai ani hi for dru khom boina thlen tu nidanga thianglim takan ro rel tu te thang thin khovel sarkar dangten democracy ram that zian en ton na ber ni thin kha tun chuma in thlang bo ruak chu abuai tanuai maya Democrat so chuan President Donald Trump chu engti kong zong puwa pai thak tumin moi lo dan lo manga vote teaching pen dan chikima in than le vote chirna man la a kan soi fo tongin mithi to chenin vote sing telin vote an thak tirani ti chuan an candidate Joe Biden chu vote ru khom mangin tlingzo kangin an vote suak ta a ma se Trump palam chuan an pom thei talawa an thil ti diklo zong chuman chuakin ko thrang an zual kova ma se ko lam te ne na lo in turual veka wangin an thu thelu te chu nol turin an lo in turual le vek si ani hetianga hlei nei lu tu ka ro rel na dik aum don lo ani chuan a phong chel tu zok President Trump pol tien engtin nge an thu nei na yan man ve don an do reng ringot don em ni ti in President kuta thu nei na men lo om chu buaina chin fel na mang ve tu na norna na ta hle maya ma se mirin aya Trump hi lo do thei em wangle dana ngai poimo em wangin har sa le ma se danang taka thil la kalpui zelala tumria chu wangin January ni ruka rorel khol pani Senate le House of Representative te joint session hian enge athlen don ti angak ve phot ni na lang January ni ruka joint session of Congress malak dan tur
Ep tu party Democrats ho chuan an president candidate Joe Biden a hian vote zathum paruk muin atling toa Congress khom pu hian anem nget meidon ani anti sam eta an tran chan chu Electoral Count Act of 1887 ania chu dana chuan Senate le House in khom na ma a chairman instead tinatranga electoral vote lo lu te chu pakhat khatina honganga mi puite ma ama puitu te nen an chiaranga ti chuan Biden atlin na hi danangin an nen nget beidon ani ti chu an soidan tlang puyania ma se chu timai online chu ni lo mel hle a chan chu state paruka in thlan na thu buai oma wangin heng state atanga in thlan result te hi dan lo dewa an state legislature te pompuina tel lova an governor te le an secretary of state ten an mani thu thua an lo certify mai ani wangani Trump apol te che tumdan ve thung Trump apol Republican senator le house member engmo zatin heng state buai paruka tanga Joe Biden atana vote chiar hian pom lova kan la khrianga in thlannia vote la to zong an chiar khan ne takin Donald Trump kha ting veka ma se vote chiar tu official ten dan bo chia in bum na manga aru ka balot siam chop pon lama tanga an lo no lu le chiam awanga Biden hi vote lem le vote ru khoma tlinga puan ani ta kha chu wangin January ni ruka po hian Biden a vote mu tai Trump lam tang te na diklo tin an nol don khop maya chu tianga nol ani to chuan an thum hukanga dananga soifel tumin dar kar ni soiho na an nayang ma se heng soiho na ta hian president atan Biden a vote tling turin thu nei na nei don tlat lo tongkam thiama rol rin ringot in omzia nei lova vote an la don ani te an han tia constitution in vote laka Biden atlantin theina ni ti na soilo kongdangin a soitlat kan la thir zelang Congress a em chuan constitution kal chuan an tilo tura ngaila Trump apol te chuan hetia discussion an nei chung hian in thlanna le vote ti ching penani dan chu a fia thayang berin video thalak nen mit ngeya mutu te thu soile fin fian a hnial rual lo nen Congress ma tarlan vek an tumani chu TV channel tam takin America mi puite lo mu thei turin live in an lo entir bokanga dik taka in thlanna election integrity hi America democracy in ngana lungphu mania heta hian US Rural Call Luber Senate le House of Representative mi zaruk somthum pariat tele TV kaltlangin America mi puiten in thlanna dik lo le vote ching pendan tin reng chon lo thlir thup maidon ani hei hero rel tu tele mi puiten hena election dan bo chiana zen tin hun rem chang tak aniang zona ta chu congressman barten soiho na nei zo enge an tiang ti hinia an soiho na khan an in rem don lova in rem tlan lovin an zo ringotang democrats lam ngei dana chuan soiho na nei zo vote an la anga house a democrats an tam jok sia Biden atlin na chun hem nge ni yang ti chuan soidan en deu thup mai don ani ma sai hi constitution dan kal ani tlat maya a constitutional law an ti ani hei wangin heta thunei ber vice president Mike Pence he 1887 dan hi chelek lo mel ani Congress ne na constitution in president thandan tura soidan chu 12th amendment dan lamatanga ti turani thunga chu wangin electoral voter count act of 1887 mangin Biden anem nge thei ani tatlat lo ani Congress thunei na manga Biden a vote ling tur chuan 12th amendment in engtin nge soi ti kan thirang soi photo maila ataka man hun nai tiala soi tharangai le thina niange president candidate ten vote zani somsarian mutlin lo ve don wangin he dani man turania he danin soidanin state paruka tanga vote te khanol ani don wangin tling turin vote an mungai zani somsari tin lo ve asang zo kha president jok tur chu ni maya heng state boy paruk tel lo hian Biden an zani somni pasari Trump an zani somthum pahnia muwa heti ani chuan Biden a tling lo jok a tang don tlat mai then khat soidanin Trump chu thi mai tur nukla chat lo ang chawa chhuwa chaw hle tu te kha kan nom ani lom ni khonge Biden a chan thana tur ko ngalo mem ilo en ve te ang vote zani somsarian mutin lo ve chuan Congress in president tur chu Constitution 12th amendment in chiang taka soyangin Mike Pence chuan Congress kut a hlanang
chuta chuan House of Representative in President an thlanganga Vice President tur chu Senate in an thlang thung don ani House a hian Democrats in member an nga zoka Biden chu an thlang tling mai don lom ni lo deu House member zong in an thlang don lo ani Constitution soyangin state in atangin ayo pakhat zelin President an thlang thayang chuti ani chuan Democrats Party in Sorkarna state an nei tamzok chuan Biden a thlang tu an tamzok don ani ma se Democrats lamin state som hnian naya Republican lamin state som thuman nei tlat sia Biden atan tlin na turkonga kole lo tlat mai Biden alam tangtan thua to pelumam ti ani mai don awang ve ma se lungai su Mike Pence hena pu Trump-a phatsan dona chutatang chuan Biden atan be seina chete talala om lo mo tin dot bom hoin an on chuale ta sup mai Mike Pence-an Trump-a phatsan an ti mo ti tam tamur hle maya mi tam takan ral khelna sahlea kumhlui thani December ni somthum pakhat khan ka hreto na a hetiang mi ti thin thong tur chi soi chuak tu masa tran hi ka du lo thina ni wangin tunai ro chu na lo dar sar ta boka karma sa ka thuchua khan joint congress nei huna Mike Pence din mun poimo tur zia hi hria in ama soi selna le pu china tam taka pung thutanga Trump anena ning ka thalawang te nan soyang ti vel kha ka soilo ka rinang ngaya thila local ta ka khan keima soi tu ngai point ka ring don tamaya kain khap thu ve lek mai ani tunai ro chuan atuinu lai lo in thifim le to nortu mi puya wang hian an ti tum tai an thul pha ve fowa politics thil ngangania geman khelin taktik te pon mangani theiome attorney lin u tameu point na red rota puna le midang te puna oma lui goma tan president thang thei hial tura ko thu nei na dil ama Mike Pence zoken lo no chuan apu tan thane mangai don loem ni tia hlo thona ti zuala Mike Pence mi ziale Christian thalutuk nasa taka kan lo tong trai sakme kan hi wangin chuti mai na pu phatsan donem ni nge sumbokin lelam hogian an lo tham lungoi ve tamai tin ril ruin sual viawa January ni ruk thlen ma chuan thudik takan threkher lawang ma se ti zong hian ngai tu thei ni ta zoke Trump ale Biden ate din mun chiang lo takara joint congress meeting kai hruai tu ni na churem changa lain tlingzok tura puang du mayanga tin Republican lam chuan thu nei na to pa nei tin 12 amendment an chang choya chumi an hlo thona wang chuan Democrats lam chuan pension income kai hruai bak chu tiang thu nei na nei lo tin Electoral Voter Count Act of 1887 an tran chan boka pensalam tang lo lamain da don chuan lo thona wangin thina phuwe det thayani nuya zawak lo tuna an soyanga apu phatsan zongin omle ni ta sela Democrats ho lo thona ang khan Grand Old Party Republican lamin an lau thong vele thei boka ma se constitution hian chuti fakin vice president hena thu nei na pe ran lo du zog lo thang ta se amo phunana salu tuk tur chu phur zo lawang Republican Senator Lloyd Goma tan chutiang ti thei tura ko thu nei na dil sakpo kha alo no lani kha chu wangin vice president hian ama politics kal zel tura tan poi thei turemo atran lo na lam party ta na huwa thala tu tuk tura ti du lo ve na rin om ama politician lunania hetiang buaina kar thu nei tu congress ne na fing takin mo phurna hlan mai na rin om jok ti chuan electiona presiding officer ani na anga thulai sa takin du sak big nei lawanga om thein US Constitution 12 amendment in president thandan tu lo soi to gola khung zai mayanga ti chuan achunga kan soi to ngin state tina ayo pakhazel in thlang chuakin president chu an thlang to mai don ani hei bak chu zui dan kan thiam to mayang chu Mike Pence thu chain thla ti muang he thu ka zialai thu thar ber ni zan maya chua Epoch Times January ni hia Vice President Mike Pence chuan ama party senator som panhile congressman za somli lain January ni ruka joint session of Congress Biden electoral vote mu anpom don lova an object bur mai don ti chu Mike Pence chuan alo welcome ti ama chief of staff Mark Short an hena tanga donania heng Republican senator ten in thlanna na men lova vote ti ching penani zia fin fiananen joint congress ma pho chuan tum thu po Mike Pence hian alo welcome bok baka America mi pui mak taduai tam takin in thlandan kholole
teaching pen na satani wanga anril hrem na po atong pui thu soi boka chu wangin Mike Pence hian mani ho tu le mani party phatsan do nanga report sang te hi thu bel chian dol lawani tak zet theinan itong trai pui so sawangu mani lo ma tunlai Republic Party chung kwa in phatsan na sat ema wangin pen satale zelin rin le du apan kai zel lo nan lalpan he nai dil tlatangu Republican Senator Sompan hi rual Ted Cruz havin Congress ma thuan thelu tur hi ane vak lo he electiona in bumna la in thana result ti kholo zo vek khopa Democratic Party ho chet na hi ngoi bo pui chi zia zang ani lo zia soin heng vote teaching pen na report hi candidate pani khat thu mai ani lova adar zawlu tu chanchin bular tham Reuters Ipsos polling alan danin America mi pui za zela somthum pakwain kha election kha ti kholo vek ani ti anringa Republican mi pui za zela somruk pasari point chu polling chu dik anringa Democrats mi pui za zela som pasari zetle Independents mi pui za zela somthum pakhatin adikani anti bok in thlanna dik lo ani ti tu an tam hle ti na ni chu heti hian an lekha chuan an soi zela sang khazaria somsari pasari khan Congress chuan chu tianga in thlanna ti ching pen a om tia pu na chu angai tha mi alova media la min do thuang lekin an pu sak heklo chu tia hnekin Congress chuan senator panga house member panga Supreme Court justice panga teruatin thu boy ching fel turin electoral commission nandin ta hial zo kani chu tiang bokin tu na hian Congress hian electoral commission din venga sela ni som chungin vote teaching pen na state chu en dik veksela commission thil mu chuate chu abi ka ko special legislative session ma atu langin on report ro se chu emergency ni som audit chu zoni ma chuan keini chuan January ni rukhian state boy tangin electoral vote te dananga ti po ni lo dan na phu tanga certify lo le ngal ni don wangin kan nol don ani he electiona dan bo chian an sajia hi kan thiat phak china la rura berania US democracy hi ain ngana lungphum chaphian rin tlak lovina om toa chu wangin mi puite lungoina tok tuam dam hi kan phu tlatani an ti ani karle ni lai ni jan January ni ruka US Congress a drama ro pui tak chuak tur hi engtin tak ni don mo keini chuan leile wanlal ber hian thil ti theina le miracle ro pui tak nen ron chuk thato mai se kan vati em chu kan tong trai na berpo anita e ole khati jongkha Dr.PC Biaksiama hne na tanga US election thu thar kan don karon share su theite chu ni a kan channel te min ngai hlut saka comment tha tak tak kan don thina wangin in chunga kan lom tak zeta pathian in mal som vek churo se he kan channel tlom takhi min lo subscribe a min lo share sak ve turin kan nge na chu lim takin hun man nuam vek ule